Kgaolo eno e itumedisang ya dikagong o e tlisediwa ke PPC. PPC, together we're stronger. Ke a go raya memoir ka dinako dingwe ke eletsa e kete puso e ka nna le melao e e reng a go ya ka semente se se dirilweng mo nageng ya rona fela le go ntsha maina a disemente tse di itsegeng e leng tsa boleng. Number 1, PPC. Number 2 ke PPC. Number 3 e tla nna ntse le PPC. Hey wena bagolo ba bua man kante ga ona tiro o tshwanetseng wa e dira kwa diteneng. Memoir ke go potlogela business partner ya me tu ga go kgone go re ka bua ka PPC ma PPC a seo mo lebenkeleng. Danke wa utlwa ke re ma oledi Ga se soka wena ya utlwa ma oledi ga ile PPC yona o itse fela jaaka o ikitse mme o palelwa ke go alola mpeto wa gago mo mesong. mara mama tota o ka bua dio tseo mo phatlhalatseng fela yana kana go lofa ga se go buiwang dio tseo. Mama monna ma PPC no man seo ga se mekgwa le botshelo ba rra ditena yo o tlotluwang jaana mo motseng le gale ga le mma gore ne re bua ka botlhokwa ba go reka semente se se dirilweng mo lapeng ke rasa 100% local. Ehe so ntse le bua ka PPC ya rona e sa leng e tshepiwa go tswa mo dingwageng tsa bo 1892 e itsege jaaka Pretoria Portland Cement. Kana re ka se ikhutse nya ke gore nna ke weletsela jaanong ntate mothusi gore go le monate go tlotla le wena. nya ikete pele mamoage re ne re santse re lemosana ka botlhokwa ba go reka dilwana tsa selegae wa itse batho ga ba ise ba lemogo gore go reka dilwana o lebeletse tlhwatlhwa tlase fela e seng boleng go tlhwatlhwa godimo goedkoop as dirkuo ka re o ka bua gape rrawe. Semente se tshwanetse go nna mo lebenkeleng dikgwedi di le 3 fa di semente tseno di ka se bewe mo lefelong le le siameng di ka iphitlhela di kolobile mme seo se ka dira gore di omelele ka nako e di gorogang kwano o ka fitlhela di na le mangope a di kgoreletsang go nna borethe fa motho a di tswakanya ka maswabi batho ga ba itse. nka go balela dipuelo tse dintsi tsa go reka mo lapeng dintlha tse di itseweng gore local as lekker go tlaleletsa rre mothusi go reka fa lapeng go tlhola ditiro fa o reka fa lapeng go raya gore madi a gago a o a dirisang a tsamaya fela jaana mo lapeng mme seo se godisa ikonomi ya selegae wa ntlhaloganya. sekai se se itumedisang pelo ke kgang ya gago ma PPC e ne ya tshegetsa kakanyo ya gago ya kgwebo ya diteng fela jaaka ba thusitse dikgwebo potlana tse dingwe ka go ba rekela metšhini le didiriswa go netefatsa gore baagi ba itirela botshelo jo bo botoka. Seo tota ke nnete re PPC e ne ya thusa morwake ka re ke iponetse ka ame matlho a simolola kgwebo ya gagwe ka modiri a le mongwe fela mme jaanong ke yo o na le badiri ba feta 5 ba le ruri le bone jaanong ba kgona go tlhokomela malapa a bone. re ka lebala jang bopelontle jwa ga rre mothusi Mr. Heart of Gold kana o kile wa ntetla gore ke dirise lebenkele la gago go direla mo go lone rra. Seno ga se ka ga nna ke fela fano go thusa mongwe le mongwe yo o tlhokang thuso segolobogolo bašwa ba ba ikaletseng go netefatsa kgotsa go tokafatsa matshelo a bona mo go wena go ne go le bonolo thata gonne rotlhe re a itse gore mmago ke morati le molatedi mogolo wa PPC seo se dirile gore le wena o kgatlhegele go itse go le gontsi ka PPC jaanong fa PPC e ne go abela metšhini le didiriswa tsa go dira ditene go ne go sa makatse e leng toro e simolotseng ka kgetsi le nosi fela ya semente o na le ntlo e ntle e kgolo o na le lefelo la gago la go dira ditena bokamoso ba gago ba phatsima. tsotlhe tse ke ka ntlha gore PPC jaaka kuno ya selegae e kgathalela baagi ga se nna fela le baagi botlhe ba dikagong le Mzansi jikelele. nna ke tlhoka go tsamaya ke emetse ke tiro e ntsi mo tshingwaneng yana. Bona oledi ke rekile ditsuanyana di le 2 mo loring e le chibido e rekisang dikgogo fokone ke go neele tsona ke re wa tsamaya wa gae. Ga ke gae o tla tla le tsone fa o chaisa. Mara oledi o fetse go roa gae gone jaanong jana kgotsa ke maaka rre mothusi Wona wena re mothusi o ska wa letla bomma bodunyana ba re ba belegeng ba gore ba re tsenye tsebetsebe ke rona batsadi fa e seng bode ene wena ma PPC ke gore ile ka re ke na le diro e ke tshwanetseng go ya go e dira kwa tshingwaneng yame ke sona fela se o tshwanetseng go se itse ke nna mmago mme moagi wa nkutlwa mmago kago o itsweng gape jaaka ma PPC jaanong wena ma PPC wa ngwana ke mang a tshwanetseng go potsolotsa dipotso fa. Okay sorry mama jealous down motho wa me o bona motho o go roketseng kana ke mang Reggie o itse kganyage diamond bona fela gore o montle jang o itse ga o itse gore ke eletsa jang fa lefatshe le ka lemoga talente ya gago ka maswabi o itse ge fela mo dikagong mo ebile ga tse ibitsia le seng ke leto le leo ma baby mme gone o tlhoka go tshegediwa gone mo dikagong mo gore lefatshe le kgone go mmitse tswella wena o ntse o mo tshegetsa motho wa me go bofelong o tla bona o tla itsege lefatshe ka bophara nna tota ke motho yo tshegetsang borrakgwebo ba selegae 100%.
fa fela tiro le dikuno tsa bone e le tsa boleng ke reka fo lapeng. ke gone fela motho wa me ke se baneng ba se bua ba se gatelela thata mo online summiting ya dikgwebopotlana e PPC e neng e ntaleditse mo go yone. Kana wena o rrakgwebo yo motona mo dikagong. Oh, yes. Soma business o se tsebilo tsa madi PPC SMME Summit. Oh stop e seng seo fela kana ke seo ka se bitsang gape gore ke beneficiary ya PPC Strength Beyond. PPC ga se ka kgetsi ya semente sa boleng fela ke ka didiriswa tsa boleng tsa kago tse di netefatsang gore fa o aga kago e tsepameng e ka kgona go emela sengwe le sengwe. Le pelo ya bone ya go tlhabolola baagi le go matlafatsa naga ka bophara ka kitso e tla baagelang bokamoso jo bontle ka letsholo le Aforika Borwa e itseng jaaka Strength Beyond. Yes. Ao ke matsholo a ikaeletseng go bona baagi ba matlafadiwa gore ba kgone go itemogela tokafatso ya matshelo a bone. No man jaanong o ntira jealous glow e kana Ke rata matsholo a PPC Strength Beyond ka gore e tlhola ditiro tse di neelwang batho ba re ba itseng. Tota ga go tlhokege gore wa kanye gabedi fa o ya go reka kgetsi ya semento sa tiro efe kapa efe. love tla re tsamaye pele go fifala bona fela jaaka o itumela fa o bua ka PPC. Ke a e rata ebile ke tshegetsa thata kgang ya 100% local. PPC yona ke ratela mabaka a le mantsi ke kuno ya Aforika Borwa e kgathalela batho e neela batho ba rekang meputso mme gape maikaelelo magolo a yona ke go aga magae le metse e tsepameng. go siame mme jaanong e setse e batla le go mpetsa ka stena utlwa fela jaaka kgarebe ya me e praisa e le mo maratong le PPC. Marato a boa ka kwano PPC ya ke mmamoratwa wa gago wa ntlha ye tswelela o ntse o ikgantsa wena o tla tswela le PPC ke ile nna ke a go bolelle. kgaolo eno e itumedisang ebile e tlhaba botlhale ya dikagong o no e tliseditswe ke PPC. PPC, together we're stronger.